Жамағат міне орыс айта бит халқы. У кого что болит, тот о том и говорит. Базардан келем, мен ілік алтын қалам мен Қазаннан журналистлар ұйышмасы берді. Шолтығы базар темі хақында мен гіл yazып тұрған ем. Мазақ, қойсы жерде болғандыр бәлки тиран фикір. Мен аны ойлаған ем, Қазанға жіберге уақытта иғлан еттілер. Жұмхуриятының конкурсы материаллар жіберігіз. Мен енді жиып ятам. Жауаплы сарқатип ұрыс біліп алды да күлі. Анда сенен башқа да енді ойлап қойғанлар енді кімге берерге де. Ярым айтам. Шоң қарамастан тігі болды бет 92 жылына бірінші татар конгресі. Шонда болғанда мен Шаян журналына кіріп, бір яхуди енді меңе ярылып біткен бір кружкасы білен шейлер ішіртті. Ашында мен бардым да тапшырдым енді материалдарымны. Енді бір уақытта қарасам, редакцияда бір моржа айта, сенде деп атаным, Республика Татарстан газетінің бірінші бетінде жазып шығарғанlar, алтын қалам бергенлер деп. Шул теманы гіл яқтыртадыр. Рұқсат болса тағы бір мезгіл айтып салайын да, шасын түп темаға шуны тұтынырмын темаға. Әлі трамвайда кетіп барам, анда автобусда бізде радиода бір татар егіті шлидер. Мен аны шатланып, мен айтам, ешмасам бүтін орыс редакция газетіне радиода бір татар егіті шликен деп соқланып тұрам, тыңлап тұрам. Енді автобуста көрдім де, таныш бит біз енді журналистлар келдім де, мен айтам, газетті көрсеттім тігі енді ортақлашыға тиіш енді коллега бит, мен болсам құтылайым деп, коллега шулай деп көңілі ашырға бола бит. Ауыл меңа иміш тігі еріштіріп, әнә дейді трамвайының тігі ертуші янына келді, микрофонға айтты, міне сені алтын қалам бергенлер екен, сол ұртабеті. Мен айтам, міне кейін көңілі болыра керек. Әгер де сен шотлансаң кішінің бір нәрсе оңышқа ерішкеніне шотлансаң, шын көңілден Аллах тағаланы көзетіп тұра, өзіңе де шуны қайтарып берешек. Шөнки ойлайды, бұл кішіні күннәшмей екен, күлсе біреуден, бір фажиғасынан. Шул келешек, еш міне мен көрдім енді. Әгер де кішіні шотлығына шотланса, ол өзіне де келешек бір үлісі. Шуна енді түп темаға көшем енді жемағат. Базар турына айтасын келе. Міне мен шанмасыз, тілесәгіз, міне қазір ашып көрсетем 3 банкі. 3-ші күн мен тігі салқын тиді де яман шурпа алам. Бір шурпасын ашадым, 2 шурпасын ашадым, 2 шурпасын порциясын таджиклардың кафесінен алып кеттім, неге сауытқа алып қайттып үйге. Анда елтіп ашаттым, қойнар етіп. Шунда да тирлеп шыққаш бәлки салқын бергендір. Кеше 3 порцияны банкқа алып келдім де 3 порция алып кеттім, 1 порцияны ашадым шунда. Бүгін келдім 4 порция сұрадым. Алар қибатта түгіл енді шурпалары, итлі шурпа, иті бар, 150 сом. 1 порциясын ашадым. Ник айтырсыз, мен базардан ит алмайым. Сәбәбі шул жамағат. Мен анда келдім де, яңада сатушы анда сөйлешіп тұрам, ол мені аңлайынды сатушы егіт. Мен айтам, мен келем. Алар меңа гіл тігі бұзылып ятқан, енді кебіп ятқан, орысша айтпышы, әветіріне тәмі өзгере башлаған итіне түртеді жібәрі, шүнкі мен нешік айтырға енді. Бұл бір келді, тағы келер ме деп ойлайым әлі, келмәс деп ойлайым әлі ненде сәбәп. Алар тігі орысша айтпышы, сию минутный выгоды, шуны ойлайлар сәудегарлар қойсылары. Ол мен айтам, мен сатушы болсам, бір тапқыр мен аға тәмілі итні сатырайым. Әгер де тәмі өзгере башласа, сыйфаты түше башласа, мен қайта өзім ашап қойырайым мені, нешікті болса. Тігі тәміні ит берді деп тағы келер ие. Кіші тағы келер ие бәлки. Базарға бет үрейлер кел. Шолай болыр ие ол. Йоқ, ол міне қазір мезгіл менен байымайсың бір мезгілді. Өзіңнің дәрежеңді түшіресің. Өзің дәрежеңді түшіресің. Кіші қарай, бұл тәмсіз. Шуна кетесің келе, мен базардан бірауындан алмайым дедім. Бір малай тыңлап тұрды да, ол кешемі шул мен ширатта тұрғанда қарасам, қолында бір пирожок ашып еді. Мен аға иплігін айттым, айтам, аяқ ора басып ашарға болмай, біздің әти мәрхум ұрышадыр, отырып ашарға керек. Ауыл татар болып шықты, ата-аналар 90 жылдарда Худжант шәһәрінен келгенлер.
Мен айттым, алар инде безнең кайсы Татарстандагы, я Рәсәйдә туып үскән татар малайларына караганда андый каты әйтмиләр инде. Бу миңа инде бераз әйтте инде, шулай. Аягура да була. Мен әйтәм, яр инде, нинди тәрбия инде. Мен әйтәм, ул хадистә бармы, юкмы? Но безнең якта мен әйтәм, мусулманча утырып ашыйлар. Шулай диде мин ага. Шуны әйтәс килә. Шул шурпаны күпнигә алган сәбәбе әйткән сәбәбен мен әйтәм, анда ышанмыйм, итләре юлне ышанмый миңа. Ул әйтә, әйе хак ди, ул ди, монда ди базарда юлне ит сатмыйлар ди. Анда ди, менә ди мәчет янында бар ди, центр халал ди, шунда ди саталар. Тагы бер җирдә бар ди, ана бер универсамда ди, анда да юлне халалны ит саталар. Калганнары ди, юк ди монда ди. Дөрес әйтә, шуны уйлап торам. Ул мин нәрсә әйттем ул теге сәүдәгәрдә урамда ир кешегә. Мин әйтәм, бер ягыннан ит сатучылар кешеләрне мин карап торам, мин алар беләләр, миңа теге журналист мин газетада язып торгач базарны, алар миңа каты сүз әйтми. Чит кешене кайсы вакытта сүгеп җибәрәләр. Кеше килә дә бит. Гарәп илләрендә җәмәгать, мәсәлән, кеше савар сата, Төркиядә дә ярый. Сатып алучы сәүдәләшеп тора. Гарәп илендә сәүдәләшмәй алса кеше, аны кайта ачуы килә хуҗаның. Ул ярты хакка хәтле төшерергә тиеш. Менә җитмәгән җирләре бар дип шулай базарда бер урысча әйтмешсе комедия куялар алар. Бер-берсе белән ярышып, менә сыйфаты монда түбәнрәк хакын төшер дип. Мин хатта бер менә ничә тапкыр булып стадион янында барганнар, безне Швейцар белән уйнадылар Төркиядә. Хатта алар оталмагач безне швейцарский болельщик дип автобусның пиялаларында ваттылар, пиялалары күренеп тора. Теге чиста булгач таш сиңа өшеп килгән шикелле, бигрәк шундый куркыныч булды. Куркынышы тыелды инде ул. Шулай әйтәс килә. Шул анда да мин футболка алганда сәүдәләшеп, я аяк киемен алсам сәүдәләшеп. Җәмәгать нәрсә әйтәс килә. Юлны күннән ясаган, ул бик сәүдәләшеп тормады, хакында тора каты. Мен әйтәм, бу сыйфаты яхшы. Бу тәне сыйфаты түбәнрәк, ул аны хакын төшерде дә, мин аны кайттым да, бер ай йөрдем, ул йыртылды да китте, теге ясалма булып чыкты ул. Әйтәс килә, менә бу да бер футболка яхшы. Ул миңа хакын төшерми, миңа ничә тапкыр килдем, ул төшерми, әз генә төшерде дә, башка төшерми. Ахырында мин бездә ул менә көлерләр, ул көлмәде, мин янына килдем дә, шул әйткән хакы белән алдым. Инде бер 10 елдан артык ул калын шундый, урысча әйтмешсе, плотный футболка, Төркиянең теге байрагы нәрсәсе инде гербы төшергән нәрсә, шуның белән мин йөрим. Ул һаман калын, йыртылмый да, тузмый да. Менә шуны әйтәс килә. Менә сәүдәгәрләр, алар электән килгәннәр, нәселләр. Ал шул таҗикларны алар мәсәлән йомшакрак, тырыша сөйләшә кеше белән. Теге әни мәрхүм әйтә, йомшак сөйләшеп, кеше сине кайсакта күтеңә утырта ди. Шул шикелле алар шумар биткәннәр. Безнең татар үзелеп калган нәселендән буыннары кайсы? Чөнки алар безнең бабаларыбызны вакытында сәүдәгәр дип юкка чыгарга тырышты хөкүмәт, совет хөкүмәте. Күбесе чит илләргә китте. Революция кадәр акыллы, хатта урыс җитәкчеләре әйткәннәр, әгәр дә революция булмаса, татар яулап алыр бөтен Рәсәй, аларның сәүдәгәрләре бик оста дип. Күрдегезме, менә хатта Александр Николаевич Островскийдан куйган Женитьба Бальзаминова, анда аларны сәүдәгәре урыс, по-татарски yok, по-русски нет ди. Ты что, татарин, что ли, ди, теге әйтә. Бальзаминов анасы теге ике хатын алам дигәч, күп нәрсәне белгәннәр татар хакында. Вот, шуңа әйтәс килә. Алар хатта татар безнең сәүдәгәрләр урыс телендә сөйләшәс килмәгән. Шуңа күрә урыс татар телен өйрәнеп, шулай инде татар теле шуңа бик күп кергән урыс теленә. Безнең бабаларыбыз хатта Кытайга, Японга барып, соңыдан югалып калмаганнар. Алар сәүдәгәрләр, кеше булып калганнар алар. Менә хәзер менә безнең советлар чорында Урта Азиядагы сәүдәгәрләр килгән, алар үзелмәгән буыннары, сәләтләре югалмаган, безнеке югалган, безнеке сәүдәгәрләр тик хәзер ушы мизгел генә акча алыйм дип, байым гына дип шул тик нитеп торалар. Сыйфатлы товарны сатырга да уйламый. Тик хәзер ушы мизгелдә акча тик уенда. Сыйфатсыз товарны сатып, абруен төшереп торалар күбесе. Чөнки аларда тәрбия булмаган, акча куып, бераз уятта югалта кайсы. Җәмәгать шуның белән тамамлыйм, чөнки вакыт бетеп бара, тагы бәлки шул темага сөйләшебез, исән сау торыгыз.